Nexia 2010 yılı çalған Abion 1.5 расход 7.8 gaz benzin Mol номерге çalıp байлансаңыздар болды. Бағасы 160 000 сом дейді. Nexia 2012 yılı çalған Abion 1.6 расход 8.9 gaz benzin. Бағасы 160 000 сом дейді. Nexia 2006 yılı çalған Abion 1.5 gaz бар дейді. Бағасы 120 000 сом дейді. Nexia 2007 yılı çalған benzin коробка механика. Бұл номерге çalıp байлансаңыздар болады. Nexia қанша жыл шығарылған әке? 2005 yılı шығарылған. İçki salonunu bir görüp koyalım. Taşlarını ama jot görüyoruz sakın. Бағасы 160 000 сом. Nexia 1995 yılı çıkan Abion 1.5 расход 7.8 коробка механика. Бағасы 80 000 дейді. Nexia 2012 yılı çıkarılıptır. Abion 1.5 расход 7.8 коробка механика 0552 87 71 01 деген uyulduk telefonuna байлансаңыздар болады. Российский номер. Бағасы 140 000 сом дейді. Nexia 2012 yılı çıkarған Abion 1.5 расход 6.7 коробка механика. Бұл номерге çalıp байлансаңыздар болады. Бұл içki salonun bir görüp göz yügürtüp koyunuzlar. Бағасы 160 000 сом дейді. Российский номер. Nexia 2003 yılı çıkarılған Abion 1.6 расход 8.9 коробка механика. Бұл номерге çalıp байлансаңыздар болады. İçki salonu. Nexia 2006 yılı çıkarılған Abion 1.6 расход 7.8 коробка механика. Arkan kabalığını sizlerle çoğu görürüz.
Bağısı 140 bin so'm deydi. Jiguli 2011-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Bağısı 170 bin so'm deydi. Jiguli 2010-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Bağısı 140 bin so'm deydi. Jiguli 2011-yil chiqarilibdir. Объем 1.6, расход 7.8. Mo'l nomerga chalib aylansangizlar bo'ldi. Arqanqi abalın sizlerden çok görüyoruz. Bağısı 150 bin so'm deydi. Jiguli 2011-yil chiqargan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Bağısı 170 bin kam var deydi. Российский номер. Jiguli 2011-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Mo'l nomerga chalib aylansangizlar bo'ladi. Bağısı 140 bin so'm deydi. Jiguli 2002-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Universal ekan. Bağısı 100 bin so'm kam var deydi. Vazn LCT Jiguli 1997-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Mo'l nomerga chalib aylansangizlar bo'ladi. Bunda bu. Bağısı 70 bin so'm deydi. Kam var? Jiguli 2005-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Arkada paket alma var olsun. Bağısı 140 bin so'm. Jiguli 2007-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 5.6. Коробка mexanika. Mo'l nomerga chalib aylansangizlar bo'ladi. Qip-qizil Jiguli ekan. Jiguli 99-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Mo'l nomerga chalib aylansangizlar bo'ladi. Bağısı 100 bin so'm deydi. Jiguli 2013-yil chiqarilgan, объем 1.6, расход 7.8. Коробка mexanika. Bağısı 160 bin so'm deydi.
İçki salonunu bir görüp koyalım. Коробка механика. Жигули 2010 жыл чыгарган, объем 7-8, коробка механика. Arkan salonu. Bası 180 ming deydi. Жигули 2005 yıl çağırgan, объем 1.6, расход 7-8. Bası 80 ming deydi. Injector. Öte şair adamlar ekan.